Te halo peralok kumno pialong ngich kem pidon kamet ke bukot ke bakia. Te hakane ka video ke baling kot ke jongam ta hoj. Hakane ka juga bam tabun nak deng jongi ngikwa ban kamai pisah lang baka sosial media mo marka dei ka juk ke balayat te bun nak deng jongi ngikwa ban kamai pisah lang bada ka bangi pendon kami ke Facebook lan ke YouTube kita hi ke Instagram teban kamai pisalang baka YouTube lan ke Instagram kalong siya ka bae yang inmar ngi ki kasi bunsin ngidon bet kemensim banginya bisni iwe ya iwe te lada ngi kloy ban yarap markel yang iwe ya iwe da ka bangi ya support markel yang kemut ka kam sting hi kam kloy bangin yop man kamai pisah ndrei ladangi ngimdon ke mensim ban yarap markel yang ngidon ke jing bisni iwe iwe de ka kam yang ibangin kam kiu kloy te lada long ka bala ngidei ban ya kersian markel yang iwe iwe kenang ba ngin ya kiu lang te peralok tang kita hi rai ngakwa man pang ngidei bandon bet kemensim ban yarap markel yang iwe iwe kenang ba ngin kiu markel yang ndei ba iwe ila kiu kam syajirong ngindei bantan ya ngidei ban ai miksim nanta kini gibala kiu kam syajirong ro kimdei ban ben yang ban ang sedang kidei ban ya ai miksim lang markel yang iwe iwe kenang ba ngin ya kiu lang te tangatahi perlok laishkun